Hei ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedong. Wateka sao, wateka sao. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedong. Wateka sao, oh, wateka sao. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedong wateka saung. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajar bedong wateka saung. Terpesuk embu, pesuk kuang aja tak pajo ngan keluarga. Terpesuk embu, pesuk kuang aja tak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedong. Wateka sao, wateka sao. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantannya rakan tajam puasa. Pajo busao, ngat tenaga singoloh beeta kerja. Pajo busao, ngat tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedong. Wateka sao, oh, wateka sao. Damai ibadah, ledan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah, ledan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajer bedong. Wateka sao, oh, wateka sao. Hai ibu bapa yang mantau dengan hai kajar bedong watek kasau tak pesumbu pesum kuat ngajar tak pajo ngan keluarga. Hai hai ibu bapa yang mantau
kena tenaga oh singong leluhur tak kerja. Hai ibu bapa yang menonton tengah, hai kajar bedah wate kasau tak pesu umbu pesu umkuan ngak jeta baju ngan keluarga. Damai ibadah ledak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajar bedah hairah kan mudah buku lemak mangat terasa. Ibu bapa yang menonton tengah, hai kajar bedah wate kasau tak pesu umbu pesu umkuan ngak jeta baju ngan keluarga. Kamu ulangi segota ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, Kajet Bedah. Wate kamu tunjukkan bapah pet lewat sa. Kamu ulangi segota abi-abi, umi-umi, Kajet Bedah. Wate kamu tunjukkan bapah pet lewat sa. Wate ji sao. Sao. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, ini kepenuh. Hai, itu dia guys. Vokalis. Syafira. Bang Mail. Tidak ada gangguan. Oke guys, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud Arab. Saya tak tahu.